Iki gihe Umurusiya n'abasirikare ba Hitler barimo bahondagurana mu rugamba rw'umuriro rwabereye Kursk mu burengerazuba bw'Uburusiya. Ni urugamba runini rw'umwoto rwigeze rubaho kurenza urundi rwose rwabayeho mu mateka yose y'isi kuva habaho imirwano. Kandi ubwo ninkubwira urugamba rugari wumve ko rwatangiye ku tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu rukarangira tariki 23 z'ukwezi kwa munani mu 1943 rwagati mu ntambara ya kabiri y'isi yose, igihe Adolf Hitler yari yacanye umuriro ku Barusiya ashaka kubigarurira. Nabo babaye ibamba, urugamba ruragenda ruba urugamba rwa kasamutwe. Ubyumve neza ko urugamba rw'i Kursk ari narwo rugamba runini cyane rwabayeho mu ntambara zose z'ibifaru, kuko icyo gihe hari ibifaru birenga 6,000 byarimo bikoranamo n'indege zirenga 4,000 z'intambara ziri guhanahana umuriro. Ku kibuga cy'umurwano hariho abasirikare barenga 2,000,000 bose hamwe bari kurwana urugamba rwegeranye amaso ku maso. Rwa rugamba bajya bavuga rw'abagabo, apana guhagarara mu gihugu kimwe undi agahagarara mu kindi bakoherezanya za misiri. Oya, ndi kuvuga rumwe rutsinda uwakoze ikosi rya kinyamaswa. Hamwe hatari intwaro z'ubwirinzi zisama ibisasu, ahakora ubwenge bubangutse, kuvumbura vuba umwanzi no gukurura imbarutso byihuse cyane utanze undi akamutamo. Amasasu yabashirana hakabaho gutanamo imigeri ku migeri, igipfunsi ku kindi. Icyo gihe Umurusiya yagundaguranye n'Umudage karahava, ubutaka buracumba. Joseph Stalin, perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete w'icyo gihe, ararahira arirenga ko abasirikare be barava amaraso akabashiramo ubutaka bugatukura, ariko Hitler atari buze gufata amatwari y'Abasoviyete. Byagenze biti? Muri iki kiganiro ndakwinjiza ku rugamba rw'i Kursk mwari uhari amaso ku maso, umunsi warwo wa gatatu ufatwa nk'uw'amateka mu ntambara yose ya kabiri, igihe Umudage umwe rukumbi yahondaguraga igisirikare cyose cy'Uburusiya kidakozemo bikarangira gisubiye inyuma kiruka kibuno mpamaguru. Byagenze bite ngo Umurusiya twese twemera bamukubite bamuteruye atahe y'imyizimoso? Muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiriza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Abana 385,000 nibo bavuka buri munsi, ubwo umwaka ujya kurangira havutse abana 140,000,000. Muri aba bose nta wawe urimo, atari uko utabishaka, ahubwo ku mpamvu zitandukanye nawe utikururiye, kandi guheka nawe byakubera. Gusa nkufitiye inkuru nziza, nawe ubu wakwiyongera kuri benshi bari barabuze urubyaro ariko ubu bikaba byarakunze, babikisha ubuvuzi bakuye mu kigo Ireme ry'Ibimera, ahari Furaha ya Familia ifasha abagize ibibazo byo kubura urubyaro kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 15 biturutse ku mpamvu zitandukanye muganga banza kumenya. Ku bagabo bagira ingorane mu mabanga y'abashakanye, kugira intanganye kandi zibihuha zacitse amazi, ariko kandi ibibazo bya infection ku bagabo n'abagore byose biravugwa kandi neza. Ibyerekeye imihango byose birakira, ngaho utandukana n'ibibazo by'umugongo udakira, kuribwa mu kiziba cy'inda n'ibindi. Sezera ibibazo by'inzoka ya amibe yageze ku cyiciro cya 3 igutera kurwara hemorrhoid yewe n'izindi nzoka zose zo mu nda. Kureka ibiyobyabwenge byarananiranye, humura turagufasha kureka ibyakubase byose mu gihe gito, biba inzoga cyangwa itabi ry'ubwoko bwose. Uraduhamagara cyangwa utwandikire kuri 078 40 36 17 cyangwa 078 76 044 2. Uretse ko wanadusanga kuri 072 70 36 174. Ku tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi mu 1943, platoon y'igisirikare cy'Abadage cyarimo kirundwaho urufaya rw'amasasu, nabo bari mu bwitsimbo mu myobo y'ubwirinzi ku rugamba. Amasasu arimo baca hejuru ku bwinshi, nabo bafite za machine gun n'izindi mbundano z'urugamba.
urugamba rwabaye umuriro, bakitsimba, ahasigaye bakaviraho rimwe bakavanaho intwaro zabo bakarasa umwanzi, ariko imbunda bari bafite zari nto cyane ugereranyije n'uwo bari bahanganye. Imbere yabo hari imashini nini zaremewe intambara. Ku minyururu imbere ku rugamba, ibifaru by'Umurusiya birekura imvura y'ibisasu ku Badage. Izi zari burende 9 zo mu bwoko bwa T-34 zarimo zihondagura Umudage, zabaye nk'imana y'urugamba. Uko minota mike cyane Abadage mu bwisho batangiye gusubira inyuma, uko bitsimba ibifaru byegera imbere. Gusa uko ibyo bifaru byarimo bitsinda urugamba ari nako binegera imbere, ni nako Umudage yari afite ibindi yapanze. Abasirikare batangiye gutegura za grenade z'iyo myaka batuje. Ibifaru by'Abarusiya bica hejuru y'imyobo bari bitsimbyemo, baryumaho Umurusiya ntiyarabuka. Zabaciye hejuru zimaze gucaho zose bazituruka inyuma bazijugunyaho za grenade barimo bategura, barongera baritsimba. Izo grenade zaturukijemo burende ebyiri, bagira ngo barashwe n'umwanzi uri kure yabo. Barakomeza berekeza imbere, ibifaru by'Abarusiya birenga umuhanda wa gari ya moshi. Ako kantu nuze kukibagirwa. Uko berekezaga imbere, muri metero nke cyane imbere yabo hari imijyi y'urugamba. Icyo kikaba igifaru kinini cyane cy'umutamenwa cy'Abadage cyo mu bwoko bwa Tiger, cyari kiyobowe na Commander Franz Stadiger, wari uhagarariye diviziyo ya mbere y'igisirikare cy'Ubudage ku rugamba rwo kwigarurira Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Uyu mwafandi yari yavanywe mu mirwano, igifaru cye cyangiritse, abandi bari kumwe nawe bamusize bo berekeje imbere, we yasigaranye n'abasirikare babiri gusa mu nzira ngo babe basana icyo gifaru. Ariko komanda w'umunazi yibereye mu mutuzo, azarebe mu ndeba kure, abona ibifaru bitatu bya T-34 bimwe by'Abarusiya byarenze umuhanda wa gari ya moshi mu kanya, biri kuza byegera ahantu yiparikiye yiturije. Anabona ibyo bifaru biri kuza birasa bene wabo bitsimbye mu mwobo, bafite imbundano. Ahita abona ko ibintu byakomeye, ategeka umurashi we ngo abe yitegura kurasa, maze ati murekure umwoto. Ako kanya habaho gushyuha byo kwatura n'urumuri rwinshi mu munwa w'imbunda w'icyo gifaru. Havamo urusasu runini cyane ruza rwerekeza ku bifaru by'Abarusiya, gihita gituritse icya mbere, gihita gihagarara, n'ibindi birahagarara, gusa ntibamenye ubikoze ngo ari. Ibindi bifaru bivayo ari byinshi, nabyo birenga umuhanda wa gari ya moshi. Afande Stadiger w'Umudage abibona asekamo, ati mwohereze ikindi gisasu. Kivamo gishwanyaguza burende w'Umurusiya. Afande ataho mukoze neza abahungu banjye, noneho mubareke baze. Abasirikare babiri b'Abadage bari kumwe na Commander Stadiger bahise bongeramo akandi karawundi, maze batunga umunwa w'igifaru ku gipimo cya 3. Afande ati mutegereje iki? Barekura urundi rusasu rwerekeza ku Barusiya, ruhita rurimbura iminyururu ya kimwe mu gifaru byari bisigaye by'Abarusiya. Kimaze kuraswa kirahagarara, nacyo kirahindukira gake gake ngo kirebe ukirashe. Kumbe umaze kukirasa yari ataragikuraho ijisho, arimo akibona. Afande ati murangize umuginga. Bahita bamutamo inyongezo, igifaru cy'urugamba gihita kiba nk'injyamani. Nta munota ushize Umudage mu gifaru kimwe yari amaze gushyira hasi ibifaru bitatu by'Abarusiya, nta na kimwe kijajaye n'igisasu kimwe byibura ngo kigihushe. Afande mu kureba mu ndeba kure yabonye ikindi gifaru cy'Abarusiya kiri kwegeraho ibindi bimaze kurasirwa, nacyo kirenga wa muhanda wa gari ya moshi. Abona n'ikindi byose birenze wa muhanda. Komanda areba atuje nta guhubuka, ahindukiza igifaru cye arangije agusha imvura y'ibisasu mu bifaru by'Abarusiya. Nabyo bipfa kurasa bitazi ngo birarasa he. Urugamba rurashyuha, Umurusiya akomeza kwimena ku rugamba, ibifaru bye biba byinshi, nabyo bikomeza kurasa imbere bipimiranya aho uri kubarasa aherereye, mu gihe Commander Stadiger nawe yarimo abakoramo umwe ku wundi. Muri uko kurasana, kimwe mu bifaru by'Umurusiya byavumbuye aho Umudage uri kubarasa aherereye. Nacyo gihindukiza umunwa w'imbunda, kirekura umuriro kuri icyo gifaru cy'Umudage. Afande abireba toke, kugira ngo bo bandase igisasu kimwe byabatwaye igihe nakoresheje ndimburamo ibifaru byabo 5. Ataho naribi, abwira umurashi we ngo akomeze akazi ke. Undi nawe rero akatisha igifaru cye yerekeza kwitsimba ahandi kuko bari bamuvumbuye ahantu aherereye. Gake gake Umudage azenguruka ikibuga cy'imirwano, igifaru kirahindukira kirongera kivugana undi Murusiya, kandi ubwo igifaru kimwe kiba kirimo abasirikare 4 kuri 5. Umurusiya nawe yongera umuriro, arasa ku bwinshi ku muvuduko wiyongera kuri buri segonda. Ni mu gihe Umudage n'igifaru kimwe yabarasaga akimuka, bagasigara barasa aho yarari, yagira ahandi akongera akabatamo abahereye ku ruhande batari kurasaho.
Muri uwo mwanya undi Murusiya yarabutswe umunazi ahantu aherereye nawe ahita amutamo ikindi gisasu. Gusa ariko ibyo bisasu by'Abarusiya byo byari bito cyane ku buryo bitashyigura igifaru cy'Umudage, kuko cyari gikomeye bihagije ku buryo nta gisasu cyatobora umubiri w'ibyuma bikigize. Afande Stadga yari abizi neza ko ibisasu bya 76 mm by'Abarusiya bitakwigereza igifaru cye. Ahita ategeka guhindukiza igifaru kuri digiri 37. Ni ukuvuga gusa nk'abakirebesha mu buryo ho gato, ako kanya gihita kirekura ikindi gisasu gihita gishwanyaguza icy'Umurusiya gihinduka nk'ubunyobwa, kivamo ubucecete nka miliyoni. Ibindi bifaru by'Abarusiya byari aho birekura umuriro ku Mudage. Ariko se bitanga iki ko iki gifaru cy'Umudage cyari umutamenwa? Ubwo kandi we ari gupanga yiturije ibindi bisasu akabarundaho umuriro, ariko Abarusiya nabo barimo barwana ku bwinshi bapfa kurasa. Umudage we ari gusubira inyuma ashaka uburyo yakwitsimba. Gusa inzira yose Umurusiya nawe yari yayivumbuye akayirimbura ataranayigeramo. Gusa ibisasu byabo n'ubundi byari byananiwe kurimbura iki gifaru cy'Umudage kandi cyari kimwe gusa. Mwimbere Afande Stadga we yari atuje agenzura umuriro we ku gipimo cye kizira guhusha, apanga ahita arasa nta mwanya uhari wo kubitekerezaho. Ku rundi ruhande rw'Abarusiya abasirikare bari bashize, abasigaye badafite gusubira inyuma, bari gukora ibishoboka byose bagapfa kurasa igisasu cy'Umudage, ari nako begera imbere. Umudage ati murakaza neza mboga nkunda, arekura umuriro yivugana Abarusiya umwe ku wundi, bamusubiza ubusasu bugakubita ku mutamenwa bugataruka. Iki gifaru cyari cyarashwe bugira kenshi inshuro nk'amagana, ariko nta sasu na rimwe rirabasha gutobora umubiri wacyo ngo ryinjire. Gusa ibi byarimo bisatira kuba. Uko kwangirika k'umubiri w'iki gifaru babibwiraga Afande nabyiteho, akababwira ati ahubwo nimurekura ikindi gisasu. Ikindi gisasu cyavuyemo kirerekera kirembura undi Murusiya. Stadga arunda umuriro ku bwinshi mu bifaru by'Abasoviet, ivumbi riratumuka, birangira Umusoviet asubiye inyuma. Uko basubiye inyuma, Stadga ni nako arimo ategeka ngo barusheho kurasa umugenda w'Abarusiya ku muvuduko wose ushoboka. Birangira ibifaru bike cyane muri byinshi byaje bibashije kongera kurengura wa murongo wa gari ya moshi, bisubira inyuma birahunga, maze urugamba ruratuza. Muri uwo mwanya Afande w'umunazi Stadga imbere ye yaramaze kuharimburira ibifaru 17 by'Abarusiya akoresheje igifaru kimwe gusa, ariko niyumvaga bimuhagije. Atitaye ku kuba igifaru cye cyari cyangiritse bikaba bihagije, yahisemo gukurikira bamwe bamucitse bagahunga. Igifaru bakandagira umuriro wacyo nkaho kitarashwe. Kirakurikira gica hagati y'ibishashi by'umuriro, nacyo kirenga wa muhanda wa gari ya moshi, gisanga bya bifaru byahunze biri kwisuganya hakurya nyuma yo gukubitwa. Ako kanya Umudage ari kuri gisasu cya 88 mm kiva mu munwa w'imbunda kikaraga inshuro zirenga nk'igihumbi kuri buri kimwe cya 10 cy'isegonda, cyerekeza ku Murusiya kimutamo. Umurusiya agihuzagurika, abandi baritsimba, intambara irongera iratangira. Umurusiya arongera apfa kurasa nubwo byarimo bipfa ubusa, mu gihe ku Mudage buri nshuro yose yakandaga buto yo kurasa hashyaga igifaru kimwe cyose cy'Umurusiya. Abarusiya nanone batangira guhunga bundi bushya, bakarasa bagasubira inyuma, abandi bakava mu bifaru bakiruka bagahunga ibisasu by'Umudage. Ahangaha honyine hahise hangirikira ibifaru bigera kuri 5 by'Abarusiya, bihita biba 22 byose hamwe byarashwe n'igifaru kimwe cya Tiger cyowe na Commander Stadga gusa, nacyo cyari cyarashwe inshuro zigera kuri 67. Ibyo bigisoza kuri uwo munsi umwe n'ubundi ku tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi mu 1943 mu giturage cyitwa Prokhorovka cyegereye agace ka Kursk mu Burusiya, hafi ya hamwe hahoze habera imirwano kare, hari haparitse ibifaru 26 by'Abarusiya byari bigize battalion ya 282 yari munsi y'amabwiriza ya Commander Leonid Laigolovsky. Uyu mwafande uwo munsi yakiriye akandiko gaturutse bukuru hejuru mu Barusiya kari itegeko ryo kwataka ahantu mu giturage ngo hamaze gufatwa n'Abadage, wagende yambura Abadage ibiturage bibiri birimo ahitwa Telelovin n'ahitwa Lishki, hamwe n'ubundi hari wa Mudage. Saa 10:30 z'umugoroba Afande wo mu Rusiya yahagurukije ibifaru bya T-34 bigera kuri 32 n'ibindi 21 byo mu bwoko bwa T-70 byerekeza ku rugamba kugaruza uduce twabo. Isibye kuba bari bazi ko igiturage kimwe cyari cyafashwe umunsi wabanjirije uwo,
ikindi kikaba cyari cyamaze gufatwa mu masaha make yarashize, ariko ubundi nta n'ikarita bari bafite ahantu bagiye. Hasi ku butaka hari n'abandi basirikare, gusa nta wundi musada bari babwiye yuko bari bwohererezwe. Gusa nyine itegeko riba ari itegeko mu gisirikare, murabizi. Bari mu rugendo binjira mu giturage, bakirijwe n'urufaya rw'amasasu. Bose bahita bahabwa itegeko ryo kurasa ngo birwaneho. Ibifaru by'Abarusiya nabyo bitangiza umuriro, byose birarasa ahaherereye Umudage. Isasu rivamo irindi ryinjira. Afande agerageza kureba uko byifashe, ariko bigatangirwa n'umwotsi uvanze n'ivumbi. Urugamba ruratura. Ku mugoroba izuba ririmo rirenga. Afande wo mu Rusiya hari icyo yumvishe kikiri kure, mu gihe abandi barimo barasana, we yumvise moteri imeze nk'iy'indege y'intambara iyo kure. Kandi koko ntiyari yibeshye. Yahise aburira abandi ngo batangire bahunge, akatisha igifaru cye muri bagenzi be ababurira ngo bahunge. Indege baturuka hejuru y'Umudage batama ibiturika, ibatunguye irabaturitsa. Ako kanya ibifaru 5 bihita biba umuyonga. Afande Laigolovsk areba. Mu kureba mu ndeba kure abona bimwe mu bifaru byerekeje imbere, birenze umuhanda wa gari ya moshi, wa wundi abandi barenze kare bakabizira. Abona ibifaru 3 birawurenze, bise bibura, kimwe kigarujwe igisasu, ikindi cyawurenze hakurya nacyo kirarashwe. Afande areba, nuko bimeze, ahita abona ko hari ikibazo. Ayobora ibindi bifaru byose byerekeza imbere ngo birenga umuhanda wa gari ya moshi. Mushobora kuba mutabibonye, ariko dore uko biri kugenda. Burende z'Abarusiya kugira ngo zirenga umuhanda wa gari ya moshi bizisaba kuzamuka agapando gasa nk'akazamuka, ku buryo ziri guhita zirarama, zamara kurenga umuhanda zigahita zicurika zongera zimanuka ku gapando. Noneho umunwa w'imbunda ugasa nk'ureba hasi, ku buryo abazirimo batabasha kurasa. Banarashe barasa hasi imbere yabo. Rero basozaga kuhamanuka bakongera kubura amaso Umudage yamaze kubatamo kare, nta n'umwanya yabahaye wo kwitekerezaho. Uburyo bwonyine bwo kumucika bwari buhari ni ukwacisha burende nyinshi, kuko we yari umwe atabasha kuzirasira rimwe icyarimwe. Afande wo mu Rusiya ibi yarabibonye, yitegereza umubare w'Umudage arumirwa, yikangamo. Abona ibifaru bye bishya, kandi hari n'ibindi bikiri guturitswa ku muvuduko wo hejuru. Yahindukije igifaru cye, abona impande zose Umurusiya ari gukubitwa nk'udahari. Bari kumutama ibisasu n'amagrenade ya anti-tank, amwe ashwanyaguza burende zikaburera. Uko urugamba rwarushijeho kujya mbere, ni nako wa Mudage umwe yarimo abona backup. Uwo munsi Abadage bake cyane bagoshije imvura y'ibisasu ku bifaru by'Abarusiya, agira ngo ari mu nzozi. Afande Laigolovsk byaramurenze, ategeka abasirikare be kwitsimba inyuma y'ibifaru byari byamaze kuraswa, ari nako bongera kwisuganya. Uko bitsimba ni nako Afande Laigolovsk yarebaga bucece ahantu umwanzi ari. Abona ahantu amasasu ari kubaraswa ari guturuka, abona ni kure cyane yabo. Niyabona neza abari kubarasa aho baparitse, kubera uburyo ikirere cyari cyabaye umwotsi n'umuriro w'ibiturika. Nawe apfa kurekura umwoto, igisasu kirerekeza imbere. Igisasu cyerekeza imbere, gusa nawe ubwe ntiyamenye amaherezo yacyo. Arongera ararasa, n'izindi birende zari zimuri inyuma nazo zirekura umuriro aho baketse ko hari Umudage. Gusa ariko bahugiye mu gupfa kurasa, Umudage wabakuramo yitonze, umwe ku wundi arabaturitsa, arabatwika. Umuriro uba umuriro, urugamba ruratura. Umurusiya baramuhondagura agira ngo ari kurwana n'amagini. Byarangiye Abarusiya bahawe itegeko ryo gusubira inyuma vuba vuba bwangu, batera reverse basubira inyuma, ari nako kandi Umudage abakurikiza ibiturika. Uwo munsi Umudage yari yariyipura y'amavubi ivanze n'inzuki, nta muhwe yarabaturikije, barimo birwanaho basubira inyuma. Afande yarababwiye ngo buri wese akora ibishoboka byose ahunge, yongera arengura umuhanda wa gari ya moshi bamaze kurenga kare. Gusa ubwo barimo bahunga, igisasu cya 88 mm cyaratse kiratura kiva mu munwa w'imbunda w'igifaru cy'Umudage, kigendana uburakari cyerekeza imbere ahari Abarusiya. Kisekura ku gifaru cyarimo Afande Laigolovsk, kiraturika. We n'abasirikare bari kumwe bahita bahagwa ako kanya. Afande hasiga ubuzima. Izindi burende yari ayoboye zisigara zirwana no kurenga umuhanda wa gari ya moshi bakubitwa umugenda. Ibifaru birokotse bimaze kurenga umuhanda, harongeye habaho gutuza. Umudage yongera kurasa. Icyo gihe Umurusiya yarakubiswe mu sheri. Uwo munsi wo ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi mu 1943,
Umudage yakubise Umurusiya amuteruye amwima umwanya wo gutoragura amabuye ataha yimyiza imoso. Umurusiya icyo gihe yakubiswe udukoni two kunda kiramurenga. Umudage umwe rukumbi yahannye Umurusiya amunyuzamo udushyi tw'amatama nk'uhana utwana duto. Umurusiya kiramurenga agira ngo yajyanye kurura ku rugamba kubera uburyo ibifaru bye byisanze ari nta bifaru bibirimo nyuma yo guhura n'ibifaru by'ibikoko binini cyane by'Abadage. Uwo munsi Afande Stadiga uwumwe yunamishije igisirikare cy'Uburusiya yitwa intwari y'intambara. Igifaru cye cyitwa icy'ibihe byose mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Gusa nubwo byagenze gutyo byaje kurangira Umurusiya yize uburyo bushya bw'imirwanire aho yifashije za mine mu gutega Abadage. Urugamba ruraryoha biza kurangira Umurusiya atsinze Abadage abasubiza inyuma nawe bakubita umugenda birangira nawe ahubwo bihimuyeho anabatera mu gihugu cyabo arabahondagura birangira Umurusiya afashe uburengerazuba bwose bw'igihugu cy'Ubudage. Umudage ahura n'umwaku anatsindwa n'intambara ya kabiri y'isi yose mu 1943. Igihugu cye Abanyamerika n'Abarusiya bahita bakigabana, umwe mu gice cy'iburasirazuba undi mu burengerazuba. Ubwo kandi abize amateka bo baba babyumva neza gatanu ku kandi. Ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Niba kandi ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.